Lekala la tshireletso la mmuso le ne le boetse le fana ka bopaki. Tsatsing lena ya neng a fana ka bopaki ke paki e sa bolelwang eo ho boletsweng ha fela e le Miss K. Motlatsi wa moahlodi e moholo Raymond Zondo o ile a mo dumella ho fana ka bopaki komisheneng. Is 2.1. The witness is to be referred to during her evidence before the commission and after her evidence insofar as the commission is concerned as Miss K. 2.2, the witness identity shall not be disclosed or published in any manner. Paki e sa hlahellang ditshwantshong e netefaditse dikateng tsa bopaki ba Mr. Y. At an executive level, the abuse of the SSA in its mandate occurred primarily under the political leadership of Ministers Siyabonga Cwele, David Mahlobo, and Advocate Bongani Bongo, and was executed or implemented primarily, although not exclusively, by Mr. Moruti Nosi, Ambassador Tulani Dlomo, Ambassador Sondo Kujo, and Mr. Fraser, Arthur Fraser. Ho boetse ha bolelwa ha tjhelete lekaleng lena e ne e sebedisetswa merero ya dipolotiki. What I could gather from one of the implicated individuals during an interview was them admitting to taking money to fund the Protect Luthuli House campaign. Miss K o tla tswela pele ho fana ka bopaki hape hosane. They say the project was launched in the 2015-2016 financial year with a budget of 24 million rand. And they say one of the largest amounts issued for this project was 20 million rand given to a media agency, apparently therefore for services rendered for 8 months. Bona ke bopaki bo thutumetsang mmele ba modulasetulo wa mehleng wa moifo o phahameng wa bolekudi ditabeng tsa lekala la mautlwela bo susumeditseng SANEF ho etsa boipiletso ba hore ho etswe diphuputso tse keneletseng. The press code is quite clear in terms of how media organizations should avoid being influenced by commercial and also political interests. Impa Iqbal Serves African News Agency e saoletse ka bohale ditlaleho tsena tsa mofamadi. Polelong e ntshitsweng ke lekala lena la ditaba e hlalositse hore e amohetse tjhelete ho fana ka thupelo ho mekgatlo e fapaneng ya ditaba le ditsebi kapa bahlophulli ba ditaba e ka sana le baithuti ba boqolotsi ba ditaba ho phatlalla le Afrika ba qolosa ditaba tse buang hantle ka mmuso le naha. E mong wa bahlophulli ba ditaba o re bopaki bona bo hlahellang komisheneng ya Zondo ha bo makatse bo bontshang botebo ba menyenyetsi ya bobodu ka hara makala a mmuso. What I appreciate most is that it provides a catalyst moment for the electorate of South Africa.